chayo, my body chay. Ya to about Nuyan, one lie about a buffer chay. I was having common. Atwa mu akoduru awuji senya East constituency eye Kasoa Phyllis Naa Koryoo Phyllis Naa Koryoo ne mpesua so na ko no madwadefo na wo honom no ene honorable edentokwa bia befoforo so pa hard one say honorable ahyeda ema omunsa no adwuma ye say emomunya bidie no wa hyeda hwenyame anim aye no ho heartless woman ema fia wo mu ama omu so ede ni bre abekasa mema nkyeremu no akyere wadwen ama me ewo comment section aha Penyah block media mess say any demo obe like video no da ma subscribe button some click the notification icon for latest update na be kire wa adwen da ma me ewo comment section oba so a no chef for onya bi ahwe so se wakọ Kasoa da old market one mu overhead na say on say market there was a market I say na market ewo ho no mu a je say overhead no say overhead na say ni say no what is ni say no on say ekwan da yi manke simli Cape Coast Takwari road no eda say eda ne say inside we na old market ewo ho no mo say mamefuo yi no omu ton niema ton ewo ho no mo na ebo mu pa mo munyo munsa no aduane die ene ade na ye to ba Phyllis Naa Koryoo be enwe ne ye no on say ho na Hawa Koomson ene wo ho MPP ni Hawa Koomson na ona eye MP but one of them so okay then yensa kakra ene omu say omu nsa omu pe different taste cause omu sankwai na abenkwai no omu ahwea ma afunu wo mu so okay then yenkodi nkatekwai kakra eti nkatekwai no ene Phyllis Naa Koryoo ene omu de nkatekwai ebaaye eti nkatekwai baaye no 2025 nkatekwai swan in our office as now the member of parliament for Awutu Senior East in Peswa so ana enya hint say there will be a demolition exercise ewa Kasoa kuronimu because as mama kwan so you congested ama traffic senior the overhead na so one more traffic senior the in 2025 no ana there was some funny you be what I say we that day ibi ko for kromu ko bo nipa ni bi ntrani so mu free kwan no ho any ade but to no avail but 2026 we no ana esa so leye I said there will be a demolition exercise o ma asem yan say o be so mo si ultra modern market edima ye ma madwadefo na o mu di edwa e wo ho no mo no sira bia ne o be free kwan no ho obi a be free table ho ne ade apatro ma bobo no ne ye be si modern market ede ma wo mu akwakotene mu ede dwa na unimu say market so nya ade na wotwepe anabosumi na esi ebe take time pa say government ye dwumadi a eche pa ba say yankura de wetumi be 6 months ewie sika wo ho betumi just 6 months ewie ba say government nko na ya sika ta hotam enzo boa yenwie na 5 years atwam ora say enti eba asase omu abesi market no na biafo ne ka say there bi o ye ye petty traders market mu ba besi no sika mo beje say yamfa metua rent kra yenya because mu wono mu a eye table bodwa no tinia kekene dia sen ho na ye de hands free ni ade asensen so ton niema ye capital ye say yenya enti asere mu consider ye kakra na kam da mo ma ye ndi dwa yi wa ha because for sure ha kura ye kwan ho enti market no mo be si esi kwan ni finfi ana mu si esi hine but masa na assembly so kire say there be e wo da kan aneke o mu free e kwan no ho no ema nansen assembly no etubofo ma omukofo market one mo with megaphone and omo announce say omo free ho now very soon there will be a mass demolition exercise across the market or through the market omo free ho no monko
Brabusia, onim say omu free ho a omu nya ba bia nkosi omu ba koton ne ma ene ho so no bia gba won customers ene ade nti imagine bia ho your comfort zone na ho na obi e ba wo ho a onim say nipa we phone repair we aha no pechi ma me nko ho na fe ba ya bubu market ni nyina okohu he ne gisa fe no be frɛ me wa ha fa ka bra na say wa fa ka maso a wo lose customer na say emu ya kakra emu wrem etina still despite assembly and announcement about is omu free kwan ho no still na dwere phone egus e wo ho no ebusi na enra no ene no achi ne de okọ Kasoa ho no mu a enye easy ye the excavators abesi wona na market no de oboa ye dwirigu ani say ye dwirigu ani say ye dwirigu na eno ana demolition as air cost e bi bo kire say e Phyllis Naa Koryoo e ma me fo je say there bi Phyllis Naa Koryoo ba ya 2025 ya dine transfer no so two na disi dwa yi so e say dwa yi de mebubu no kia ne kia agoro ye bubu no bi kire say ne ono a na ma mi won nwini nipa ho bo nwini nipa ho ba ku say ama busua e ma me fo no e keka o ma dwen e de kire no
we ni asɛm a cause workers wa between Phyllis Naa Koryoo and then Penyah so for the constituents. Ama asɛm no abɛ something which is there, but next time when you get chance to vote, use this one. Kyerɛ wadwuma me ɛwɔ comment section. Aha Penyah Block Media. Akra.